izina rya Yesu Kristo. Tumaze iminsi tuganira ku byerekeye kwakira akiza. Yesu ashimwe cyane. Tuvuga ko buri muntu wese akwiye kwakira akiza kugira ngo azoje mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Muri Yohana 3:3 Yesu abwira Nikodemo ati n'ukuri nta muntu n'umwe azona ubwabe bw'Imana atabyo bwa kabiri. Yesu nashimwe. Ubwo bwa kabiri no gukizwa ugakakira Yesu mwami n'umukiza, ukizera n'umutima wawe, ukatura akanwa kawe ko Yesu ari umwami w'abami kandi ari baje mu isi kudupfira ibyaha byacu kugira ngo turonke ubuzima budashira. Yesu ahabwe icyubahiro. Turaganira kandi ko iyo umuntu yakijijwe aba akeneye gukura mu gakiza, hari ibyo akora kugira akure mu gakiza. Yesu ashimwe cyane. Icambere twavuze ko ari gusoma ijambo ry'Imana, rikaba muri wewe rigwiriye gose. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bashaka gusoma Bibiliya, taronka Bibiliya, bashobora kuganira Bibiliya, ariko dusanga Imana yatugirira neza idoma Bibiliya mu telefone yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu atugirire neza. Dusome Bibiliya rero, dusome Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Nimba umeze gutyo ufite umubiri mwiza, uvyibushe, usa neza, ni kubera ibyo kurya. Utari ibyo kurya umwe n'amazi, ntugira amagara meza, ntugira sante nziza. Nico kimwe no mu mwuka, udasoma ijambo ry'Imana kenshi ntushobora gukura mu mwuka, ntushobora kugira amagara meza y'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashigwe hejuru. Ndibuka tukiri batonya, nahise nk'imyaka 19 iminsi yose twakuze, iminsi yose mu ijoro mbere yo kurya abadojeje kurya twarasenga muhira. Mama akavuga turaririmba, dojeje kuririmba akadusengera. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndibuka ko nimba ari ikintu twanga icyo kintu twarabyanka, twavuga uduheje kurya mama atizane inkuru ziwe zo kuririmba. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ndibuka ko twaraduca dusinzira turi bato cyane, nko mu myaka 5-6 twarasinzira. Yabona twasinzira akatureka, ubwo tugasinzira mu ntebe, bakadutera bakadushira mu gitanda, tukabyuka turi mu gitanda tutazi ukuntu twahageze. Yesu ashimwe cyane. Ariko maze kugera ku myaka 10 sinasinziraga, mama ntiyanyemerera ko nsinzira. Nubwo nasinzira yaramvyura. Yesu ashimwe cyane. Akambwira ni wowe uri busome indirimbo, urumva, akagira nkaho atabona neza mu gitabo, ashaka ko ari jewe soma. Yesu ashimwe cyane. Ntiyigera ndeka. Yesu ashimwe cyane. Kugira iki? Yashaka umwana kure mu gakiza, abana bakure mu gakiza. Nico gituma nawe ntushobora kureka, ntushobora kwama ureka ijambo ry'Imana, ntushobora kwama ukwepa ishengero, ntushobora kwama ukwepa gusoma ijambo ry'Imana. Kubera nimba koko wakire Yesu nk'umwe mukiza, ukamwakira kugira nawe ube muri bwa bwami bwiza, uzuje mu ijuru, uzubane na Yesu, uzubone Yesu, utegerezwa gukora ibijanye n'ijambo ry'Imana, utegerezwa kwama uje gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ntukwepe kuri gusenga. Hari abantu ubwira ngo tuje gusenga, akubwira ibintu bidashoboka, ngo urumva nzi bandi ngaha, ndi buje ngaha, ndazindukira ngaha, kandi wava gusohoka musanga n'ikivyuka. Yesu rutabare. Yesu atugirire neza. Mwaraje no gusenga naho nyene akagenda adashaka, akagenda yikwega, aguma ari amasaha ngo aguma yakwicaye Imana aguma kubaza baheza sangapi baheza sangapi, aguma kubaza ngo baheza sangapi, nkuko umengo afisa akazi ari bujeho. Dimanche nta kazi kabaho ahantu hose. Yesu ashimwe cyane. Kiretse ngaha Dubai naho dusenga vandere, ni nk'ijya vandere nka dimanche iwacu nta kazi kaba gahari kotuma utajya gusenga, kotuma uguma wihutisha uri mu rusengero wohera sangapi. Wamubwira ngo mukanya baraheza mwataha akaje kwirigara, ukaje wimvira ujya gose karaba abaza amasaha yihuta ubwira aze kwirigara. Yesu ashimwe cyane. Ivyo rero nguko ijambo ry'Imana ntaco bimaze. Dukwiye guturiza mu ijambo. Nimba ugiye gusenga ukaba mu rusengero n'umutima wawe wose, ukumva pastor yigisha, ukumva indirimbo abaririmbyi baririmba, kuri muri zindi ndirimbo harimo ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Urashobora gukirira muri iryo jambo, urashobora gukirira muri zindi ndirimbo. Yesu atugire neza cyane. Dutegerezwa gukura mu mwuka, gukura mu mwuka. Yesu ashimwe. Petero wa mbere 2 umurongo wa mbere gushaka 2 haratubwira gutyo: nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Yesu dutabare. Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabakigira ishari, ntabakigira n'abantu, ntabakigira inzigo abantu, ntabakigira ubugunge muri we, aba yuzuye urukundo. Ngo twaganira ubuheze ko aba yuzuye urukundo. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 2 cyanye: mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuze
amata y'umutima adafunguye kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Yesu ashimwe cyane. Ati mwifuze amata y'umutima. Wifuze ijambo ry'Imana, umva ubikunze, umva ukunze ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ntibyoroshe, sindababeshi na twebwe twakuriye muri famiye y'abakristo. Iwacu abakristo papa na mama twakuze turi muri famiye y'abakristo, ariko ijambo ry'Imana ntayo twasomaga, twaja gusenga byo bisanzwe. Urabimva ugeze igihe twagiye dukura, urabyumva. Yesu ashimwe cyane. Aho naho nyene twagiye dukura mu gakiza gute, kubera abavyeyi bacu batwigishije ijambo ry'Imana cyane. Twanka tubishaka twarasoma ijambo ry'Imana, twanka tubishaka twaraje gusenga. None ntwashobora kwanka gusenga kubera gusenga cyari ikintu gitegerezwa kubaho iwacu, kuri utegerezwa kujya ku ishuri, niko no gusenga byategerezwa kuba. Ni nkuko ni mu mwuka nuko nubwo utabishaka, nubwo umva ata petit fils yo kwicara gusoma ijambo ry'Imana, urabikunda ko ukeneye kubaho, ukeneye ko mu bugingo ukura, ukeneye ko mu bugingo ugera ku rundi rugero. Nubwo utabishaka urabikora. Yesu ashimwe cyane. Muganga arashobora kubwira umuntu kubera ingwara nini ntuzosubira kunywa isukari, ntuzosubira kurya umunyu kugira ngo ubeho. Yesu ashimwe cyane. Birabishe kuba utarya isukari, kuba utanywa isukari, utarya umunyu, ariko kubera ubeho urabireka kubera muganga yakubwiye ko utabiretse ubuzima bwawe buzihuta bukagenda. Yesu ashimwe cyane. No mu mwuka nuko umva utabishaka, ariko nta kundi urabikunda, ukumva ko utegereza gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Urumva rero, plus usoma ijambo ry'Imana, plus ugenda ukura mu gakiza, plus ugenda wiyubaka muri wewe, ntabwo ukigira. Yesu ashimwe cyane. Ntushobora gutinya ingwara, ntushobora gutinya ibije. Yesu ashimwe cyane. Uzi ko Yesu ari muri wewe, Yesu aguriye muri wewe, ati na kimwe cyo gutera ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Ubuzi ko nimba ugiye gukora ijya interview akazi ukakabura, ubuzi ko Yesu abizi, hari igituma wakabuze, kubera hari ikindi akubikiye, kubera byose handitswe ngo byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ubuzi ko nubwo ugeze uri umujene, ugeze ku myaka 40 utarawarongorwa, ubuzi ko Imana ico yakubikiye, kubera handitswe ko abari muri Kristo bazokwama biyubura mu nkomezisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Twese turi twameze mu ijambo ry'Imana, twegere mu Imana, dukunde ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dukunde ijambo ry'Imana gusumba ibindi byose, nibwo tuzokura mu gakiza, tukamera uko Yesu ashaka, tukagenda uko bibereye abihanye, tukagenda uko bibereye abakire Yesu umwami n'umukiza.